Reka nongere mbifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi neza ko aba ari benshi cyane diaspora nyarwanda mu bice bitandukanye ku isi muba mukomeje kugera mutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Mbaye ikaze rero mu makuru yacu. Amakuru atugeraho nuko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ku busabe bwa Mozambique, no kuvuga guverinoma ya Mozambique, guhera kuri wa gatanu itangira kohereza abasirikare 1000 mu ntara ya Cabo Delgado imaze igihe kinini cyane irimo ibibazo by'umutekano muke. Cabo Delgado ni intara iri mu majyaruguru ya Mozambique, ikaba ituwe n'abaturage barenga miliyoni 2 bari ku buso bwa kilometero kare 82,625. iri ku mpaka wa Tanzania ndetse ikaba ituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'Abamakonde, Makua ndetse na Mwani. Ibikorwa bya guverinoma y'u Rwanda byo koherezayo ingabo muri iki gihugu bikaba bije nyuma y'ubusabe bwa perezida wa Mozambique Filipe Nyusi wagiriye uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda muri Mata uyu mwaka wa 2021. Mu icyo gihe rero bivuga ko u Rwanda rwahise rutangira kugenzura neza uko ikibazo cy'umutekano muke n'iterabwoba gihagaze muri ako gace. Hari amakuru avuga ko rwahise rwoherezayo itsinda rigamije kureba uko byifashe kugira ngo ruzabone gufata icyemezo cya nyuma cyo kuba rwatangira koherezayo ingabo zikajya kugarura amahoro n'umutekano muri kariya gace kibasiwe n'inyeshyamba ndetse kibasiwe n'iterabwoba riri ku rwego rwo hejuru. Bikaba bivuga ko rero u Rwanda mu busabe bwa Mozambique cyangwa se bwa guverinoma ya Mozambique, u Rwanda rwamaze kwemera ibingibi ndetse uyu munsi wa none ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 2021 rukaba ruri gutangira koherezayo abasirikare bajya ku rugamba bajya gufasha igihugu cya Mozambique kugarura amahoro by'umwihariko muri kariya gace ka Cabo Delgado. Akaba ari intara nini cyane mu majyaruguru ya Mozambique ituwe n'abaturage barenga hafi miliyoni zigera kuri 2, iri ku buso bwa kilometero kare 82,625. Iyi ikaba iri ku mupaka wa Tanzania ndetse ikaba ituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'Abamakonde, Abamakua ndetse na Mwani nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Nakubitsa ko Mozambique ni kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika, akaba ari igihugu gicumbikiye abanyarwanda batari bake, yewe nta n'uwatinya kuvuga yuko ni kimwe mu bihugu byahungiyemo abanyarwanda benshi cyane basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nacyo gihugu kandi byavugwaga ko gicumbikiye bwana Cassien Ntamuhanga, imfungwa yatorotse gereza mu gihugu cy'u Rwanda, yahoze ari umunyamakuru wa Amazing Grace, aza gushinjwa ibyaha bitandukanye, aza gukatirwa imyaka igera kuri 25, ariko aza gutoroka gereza mu bishize. Byagarutswe kenshi cyane ko inzego z'umutekano zaba zaramutaye muri yombi ndetse amakuru akavuga yuko hakorwaga ibishoboka byose kugira ngo agezwe mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa kugeza magingo anga byaracecetse, nta wuzi irengero rya bwana Cassien Ntamuhanga, nta wuzi niba azazanwa mu gihugu cy'u Rwanda, niba leta ya Mozambique izamurekura cyangwa se niba afunzwe, niba kiriho. Byose bikomeza kugenda byibazwa kugeza magingo aya ngaya. Reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ati bara uwariraye abanyarwanda bagera kuri 11 bavuze iyicarubozo bakorewe mu gihugu cya Uganda bitwa intasi. Abanyarwanda 11 bavuze ku majoro y'icuraburindi n'amanywa asharira bahuye nayo bitewe n'iyicarubozo bakorewe n'igisirikare cya Uganda nyuma yo kubafata kibita ba maneko b'u Rwanda, nyamara bamwe muri bo baravukiye muri icyo gihugu cya Uganda bakanakurirayo. Ku gicamunsi cyo kuri wa 4 tariki ya 7 Nyakanga 2021 nibwo ku mupaka wa Kagitumba mu karere ka Nyagatare hagejejwe itsinda ry'abanyarwanda 11 barimo umugore umwe n'abagabo bagera ku 10. Aba bose bahuriye ku kuba bari bafungiye muri Uganda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bamwe bafashwe bazira kuba ari abanyarwanda, abandi bakitwa bamaneko b'u Rwanda. Abanyarwanda basobanuye uburyo bakora icarubozo ntibagezwe mu nkiko ngo nibura baburane, ahubwo bagakurwa muri gereza bahita boherezwa ku butaka bw'u Rwanda. Ngamije Amuri ufite imyaka 58 yagiye muri Uganda muri 2006 ajyana n'umugore we bagiye gushaka ubuzima, ngo babyariyeyo abana 2. Abana batura ahitwa Makindi. Yatangiye akazi ko gutwara taxi voiture abimaramo imyaka igera ku 8 mu mujyi wa Kampala. Tariki ya 4 Mata 2021 hagana saa 2 z'ijoro iwe mu rugo haje abantu barakinguza bamwereka ikarita bamubwira ko ari abasirikare. Avuga ko yababajije ikibagenza ntibahita bakimubwira, ahubwo bamwambika amapingu we n'umukozi we babashyira mu modoka, babambika umwenda utuma batareba hanze, bajya kubafungira imbuye.
ati bukeye baramfata njyana n'abasirikari wanjye barasaka ntihagira icyo babona. Umunsi wakurikiyeho banjyana mu biro bambaza ibyo nkorana n'abanyarwanda, mbasobanurira ko icyo mbafasha ari ukubatwara mu modoka nk'uko ntwara abandi. Ati barankubita bambaza ibintu nkorana n'abasirikare b'u Rwanda ndabahakanira. Ati nababwiye ko ntakorana n'abanyarwanda. Ati bantuma ibintu nkabarangurira, ati nkabihohereza nta kindi. Yakomeje avuga ko muri gereza ya Mbuya yamaze iminsi igera kuri 4 nyuma ajyanwa gufungirwa muri gereza ya Kireka aho yamaze ukwezi kurenga. Abo muri CMA rwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda ngo baramusanze barongera baramubaza uburyo yinjije muri Uganda, barongera baramufunga kugeza ubwo bamukweyo ataha. Ngamije iyo avuga ku iyicarubozo yakorewe avuga ko yabyukaga akubitwa igisinga kinini cyane aho buri umwe ngo yazaga bakimukubita yitwaje sanitizer, ngo babanzaga rero kuyishyira munsi y'ibirenge ubundi bakamukubita bakarindira ko zihora bakongera. Yakomeje avuga ko ashima Imana yatumye ahava amahoro ngo kuko yakubitwaga izo nkoni ari nako arwaye asima, igifu, ati yarabazwe amaso n'izindi ndwara zitandukanye. Ngamije Amri yagiriye inama abanyarwanda yo kwirinda kujya muri Uganda kuko ingoma zahinduye imirishyo. Yagize ati nibitonde kuko hariyo abantu bakoresha, ati bakagukurikirana, ati barangiza bagatanga amakuru adasobanutse anatuma ufungwa. Yavuze ko muri Uganda yasizeyo umugore we n'abana bagera kuri 3, imitungo irimo imodoka 4, inzu yaratuyemo, ubucuruzi yakoreraga mu miryango 2 n'indi nzu yari yaratangiye kubaka. Undi wahuriye n'akaga muri Uganda ni umwe mu banyarwanda bari abaherwe muri icyo gihugu aho yari afite uruganda rukora waragi, yakoreshaga nibura abakozi barenga 200. Avuga ko uruganda rwe rwari rumaze kugira agaciro ka miliyari 1.5 kongeraho andi miliyari agera kuri 2 ndetse na miliyoni 900 z'amashiringi yaraherutse kwaka nk'inguzanyo ngo yagure ubucuruzi bwe. Uyu munyarwanda utifuje ko amazina ye akoreshwa mu itangazamakuru yavuze ko yavukiye muri Uganda ariko ubwo u Rwanda rwabohorwaga yatashye agakomeza amashuri abanza n'ayisumbuye muri kaminuza y'u Rwanda mu Rwanda. Muri 2012 yasubiye muri Uganda kugira ngo akorereyo imishinga y'ubuhinzi kuko yari afiteyo isambu nini kandi n'ababyeyi be ariho bagituye. Nyuma ngo yaje gutangira uruganda rukora waragi ahitwa Kasese aranahirwa bigenda neza. Iyo abara iyo nkuru avuga ko tariki 25/21 ngo umwe mu bashinzwe umutekano bakomeye muri Uganda yamutumyeho amubaza abakozi afite uko bangana niba ajya akoresha abanyarwanda n'abagande, amubwira ko abakoresha ariko abenegihugu aribo benshi cyane. Yakomeje agira ati nyuma yarambwiye ngo bamubwiye ko ndi umusirikare w'u Rwanda ngo ndi majoro kandi ngo mfite n'imbunda. Namubwiye ko ntigeze mbona amahirwe yo kujya mu gisirikare cy'u Rwanda, musaba gukoresha inshuti ze ziri mu Rwanda akabaririza neza. Ngo yamusabye rero kugenda akegera ushinzwe ubutasi muri Kasese, agezeyo amubwira ko atawe muri yombi azira kuba intasi y'u Rwanda. Ngo yicaye hafi amasaha agera kuri 4 nyuma ashyirwa mu modoka ajyanwa muri CMA Imbuya i Kampala. Ati bangejejeyo bampa abandi bantu bambaye imyenda isanzwe banyambika amapingu, nyuma bampambira ahantu hasi nsa nkuhera mu kirere. Ati bwarakeye banjyana mu biro amasaha 2 bamfuka amaso bambaza ari abantu barenga bagera kuri 5, atariko nabareba ari nako bankubita inkoni nyinshi cyane. Uyu munyarwanda yavuze ko bamufunganye amapingu iminsi igera ku 8 ndetse ngo yayimaze akubitwa abazwa ibibazo byinshi cyane biganisha ku kuba ari umusirikare w'u Rwanda. Ku munsi wa 9 ngo nibwo bamuhambuye bamufungira mu nzu yo hasi hamwe n'abandi. Iyicarubozo ngo yakorewe iyo arivuga agira ikiniga. Uyu mugabo usanzwe ari umushoramari muri Uganda iyo ageze ku kuntu yafatwaga muri gereza n'iyicarubozo yakorewe amarira amuzenga mu maso. Ati ubuzima bwo muri gereza ni bubi cyane, ati kandi bakugaburira kawunga n'ibishyimbo ariko bakagukubita bakakubaza ibintu utazi byinshi. Twebwe ureba tuje nabemeye, atabandi barabakubita bakabarekera muri gereza.
iyo umubajije ku mutungo yasize muri Uganda asubiza ko nawe ubwe atapfa guhita awumenya ngo kuko ni mwinshi cyane. Yavuze ko yaramaze igihe gito afashe inguzanyo ya miliyari zigera kuri 2,900 z'amashiringi ya Uganda yo kubaka uruganda ndetse no kongera umusaruro ngo washyiraho umutungo we bwite yari afite urenga miliyari 1.5. Uyu mugabo rero avuga ko kuri ubu ari kwibaza uburyo azishyura inguzanyo ya miliyari zigera kuri 2 ndetse n'1,900,000 z'amashiringi yari yarafashe, akanahangayikishwa n'abana be 4 n'umugore ku buzima bashobora kuba babayemo nyuma y'aho afatiwe muri Werurwe mu gihugu cya Uganda. Avuga ko kuri ubu ari gusenga Imana kugira ngo ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi birangire, azajyeyo agurishe imitungo ye asubire mu Rwanda ngo kuko ariho